Ngibingelele ngithokozise nyaphaphatha ngitshintshe emakhosini zangoma bathandazi zenyanga abaprofeti nonke nje boza kwethu sisebenze kuvuleke nakini imisebenzi namathwasa ngibingelele namathwasa bakithi uyahlupheka lapho uvuka ekseni uhlusha ugobela mhlawumbe uyasebenza gobela swazi wathatha ikhadi lakho lokuhola waligcina ngakuye ukubambile ugobela Nkosi yami kunzima mangabe mhlawumbe uhola imali yegrant siwalithatha ugobela ikhadi legrant liphila yena londla yena ngoba yini bogobela bogobela niyabathwesa amathwasa ubunzima kwesinye isikhathi kodwa angifuni ukukhuluma izinto eziningi angifuni ukukhuluma okuningi mina ngiphathele umuntu engimethembile la kodwa ke ngifuna ukukhuluma ngokuvala isikhali ukuthi kuyakufuneka ukuthi uma ngabe kube specific ukuthi ekhaya kuvalwa ini na isikhali uwenze isiqiniseko sokuthi akekho umuntu osuke sezofa kulelo khaya ebulawe yini na isikhali. Isikhali ke ake ngicacise le bekuye kube namawisa abantu baqala mhlawumbe abanye bebeshawa bebulawe ngamawisa zingekho ibhamu bengekho mese nemkhonto lokho ama steels lawa nje ukuthi kusekune iron nani bekuba imkhonto amabuthelwa ngemkhonto yabo. So ngesikhathi ke sekuqala ke sekuba nempi yaseswandlwane izinto ke Nkosi yami kuyasho kodwa ukuthi yayisele yodwa inkosi ondini ephumile onke amabutho sele yodwa inkosi ucetshwa yondini aphuma onke amabutho uma bewabala mhlambe bathi ngabe sebesikhombisa uma singawabali uhloko inkoba makhosi yini kombe ngizowakhumbula nje ngoba bengumuntu obuye ebebhizinisi into zana ze-history indlondlo besibe amaningi. So kwakuliwa ke kwaqala lapho ke kubithi bese ngathi sekuliwa ngani na ngoba kwakuliwa nabo abamhlophe babelwa ngeibhamu uyabo. Kwase kugcina ke umbuso ungena kakhulu endlini yabantu abanjani na abangamanguni. Amanguni ke akwakhubazeka kumbuso wabo wagcina usuphela ngoba phela umbuso wethu usulawula kakhulu abokufika abamhlophe kodwa bayalazi iqiniso kwanabo bayazi ukuthi inkosi ucetshwayo bayibuza ukuthini mhla ibuzwa uQueen ukuthi wenza ngani ukuthi ulwe kanje amabutho akho elwe kanje kodwa isikhalo siphethe wena uphethe nje inanguzana ushaya ngomkhonto bulala ngomkhonto kodwa kuliwe kuze impela kucisha kube kuyovalwa. Wathi ngikhuluma nabakithi wabambuza ukuthi uyababona wathi chabo angibaboni pho wenza kanjani wathi ngithatha imbuzi ngiyena esibayeni ngifike ngikhulume yonke into bese lento yonke enisuke ngikhulumile iyenzeka ke asebomvu uQueen wabuka isilwane wasibuka wathi asiqolozela wangena esikhathini amandla kaZulu kusithinte thina ngeke ngomazi kutshela ukuthi wayenzeni uyabo sike sazi kodwa ngeke bekubhale lokho bekubhale emlandweni ukuthi ungayibheki inkosi emehlweni bayazi ukuthi kwenzakalani bemthathile uyibeyithathile inkosi yakithi yasondini inkosi ucetshwayo bayithatha bayibeka namabhubesi boyivalela namabhubesi angayiluma angayenza lutho yayihlalela kwathi wena uyinkosi yabantu wena bakuyazi kuphela ngeke beze bekubhale ngalendlela abathanda ngayo so bese sihamba sikucosha nje ngoba sasibawe ngoba okhokho babengafundile. So angikho ke lapho ngilana ekutheni izikhali kwase kugcina ke sezuba sengathi izona ezibusa ini na izwe
Isikhali ke siyasivalwe kakhulukazi uma kuthiwa kunomuntu odutshuliwe kuye kufune ukuthi kuvalwe inxeba. Uma umuntu egwaziwe kuye kufune ukuthi washona kuvalwe inxeba. Umuntu uginqike nemoto kufanele kuvalwe ini na lapha asuke limele khona. Umndeni ke kwesinye isikhathi kuye kungafani ukuthi ngoba namakhaza makhosi. Oh Ndlondlo ngiyanizwa Ndlondlo unjalo Ndlondlo. Kunzima. Ngoba nomuntu osuke eginqike nemoto kuyafuneka ukuthi ivalwe lapho uma uthi ubelimele noma engalimele kuvalwe lawo manxeba kusetshenziswe namakhaza manje umuntu kade esemakhazeni kushashazelwe ngezilwane ezithile kususwa amakhaza esuswe ini na amakhaza umuntu mangabe kade eshonile. Kodwa ngikule issue yokuvala ke sekuthiwa ke lento isiyenze kanjalo uyabo samgeze sangweni salivala inxeba. Pho kwenzakalani? Kwenzakalani bomkhulu? Ya bengilungisa nje into encane. Pho yini kwenzakalani? Sekufuneka ke lapho kwenziwaleni ke manje kufuneka umelaphi wendabuko okwazi ukuvala yonke into. Uma ngabe uvala ke isikhali, uvala isikhali, akufuneki uma uvala isikhali uthi wena uqala ukuthi wena ayikuba isibhamu kuphela. Uvale nomese ngoba uzothi uthi kanti kugangiwe ukuthi uma ngabe kuphela ngesibhamu, uma ngabe besivala isibhamu abafe ngomese. Uma kube umese, uma ngabe ukuthi bayawuvala umese akube isibhamu. Uyabo? Uma ngabe bekuvala kokubili akube imoto. Kufuneka lezi zinto lezi engathi zingaba umkhokha uvele nje uyivalele ndawonye uyithathe uhambe uyoyilahla. Lahle kude lapha abangeke beyibone khona abantu. Ingakho kubalekile ukuthi uma umuntu uhlale ugeze ususe lezi zinto ngoba sihlale sibe namabhadi nje. Izinto ezikanjalo edinga ukuthi sizinake singabantu. Bengeke ngahamba nje ngikwenye indawo benyovala zona izinto ezikanjalo. Uma ngabe inkosi yami umuntu okwathi uzofundisa umsebenzi wena wangafundiswa yonke imisebenzi ibhadi lakho uyongazazi izinto. Khuluma ngento mina ukuthi abantu bethi besingashaya isikhathi esithile kungafe umuntu la ekhaya kodwa salanda usibanibani inyanga umkhulu uKhoza wafika wayivala leyo nto leyo ivalekile. Uyabo? Bese umuntu etshela omunye ukuthi ayi uKhoza ayikhona inyanga ekhona ekwaziyo ukuvala into. So kuyakufuneka ukuthi ukuvala kuyehlukeke ukuthi yena umuntu ukuvala kanjani ngoba lana sithwasisi. Kodwa siyagcizelela ukuthi abantu abazenza bayilandela abantu izinto zani na zamasiko. Noma kufa umuntu ekhaya efa ngento ethile ayivalwe leyo nto kungaze kufike esikhathini sokuthi kukhokhelwe ini na umelaphi wani wendabuko. Angibambelana le video engifisa ukunithembisa khona. Ngisazobuya nje namanye amavideo athi awabe mafishane lapha engizothi khona words of wisdom mayelana nesigubhu. Words of wisdom about isigubhu. Nkosi yami unazi nezibhesheli ziyagijima zizogijima nezibhesheli ubuthaphu. Kodwa siyabuya ke ukuthi sesithi words of wisdom about ukuthwala about isigubhu kakhulukazi isigubhu. Thokozani ke bogogo nomkhulu.